Sanibona la ekhaya niyaphila. Ngidinga usizo leni la bandla please ngiyacela namba ngijole kubaba omncane othi ake ngizama ukufonela la. Nginenkinga la ukuthi umthetho uthi mina ngabulala umuntu ngo-2006 ngagwetshwa ngo-2010 3 years imprisonment. Igama lami nguVelani Kadebe, ngihlala eMlazi kwaSi. So manje bengifuna ukwazi ukuthi lento yami mangase ngithi ngizoyibeka kunina niyibuke kahle ukuthi ngasizakala kanjani because ngiya estate sithi angisula ama-fingerprint angikwazi ukusula into engingayenzanga and lento bengingayinakile because mina bengisebenza permanent ngadilizwa ngo-2024 December. So manje mangithi ngiyofuna umsebenzi la kuma-agent kuvele indaba ukuthi mina nginama-fingerprint emed engazange ngize ngiyenze. So bengingayinakile lento because bengisebenza manje isihleli-ke mina-ke manje sengiyazama amaphoyisa athi hhayi South Africa sabingelela kuphi khona ngeendawo nibele umduduzo ngwamkhwanazi isibongo igama lenhlanganiso ivela kuyona ithuleleni organization. Musa ukuthula mawubona ukuthi ayibo engathi khona inkinga engibhekene nayo la khuluma noma ungasakhuluma ngayo kuthina kathuleleni but nathi ke siya encourage ukuthi musa ukuthula lapho khona ekhoneni lakho mhlawumbe ukukhuluma nomakhelwane mhlawumbe ukukhuluma nomngane mhlawumbe ukukhuluma necolleagues noma mhlawumbe nano-ever uhlangana endleleni stranger whoever uyokusiza mhlawumbe because ulwazi uyokwazi ukuthi ulithole futhi uyokwazi ukukhipha okungaphakathi kona ukwazi ukuthola usizo. Sinomfowethu-ke la onenkinga naye enzukazi K iyahlekisa-ke into yakhe ngoba-ke bawu-2 kodwa ngazokuthi iva elibahlabile licishe lifane bahlatshwe iva lo gagane iva elibahlabile yabo live lihlabile ungaliphume kodwa baselishiya insila asiyazi ukuthi bazothi futhi bahlatshwe iliva leni yini abakhala ngayo. Mne wethu kunjani ba? Ngiyaphila mfowethu. Ngiyaphila mfethu igama bani? Nguphelano kaHadebe. Kuphi? Emlazi kwasi. Emlazi bese. Kune voice note yakho la engihlekise kanjani ngathi ayicala bayifake la bayisa bafethu yabo. Uyifakile? Cha. Ikhona la. Lensizwa South Africa le ikhala yabo iyakhala la iyangibahlisela. Hey mina angikaze ngiboshwe yabo kodwa ke ngizothi ayifake lo umZulu la nizoyiza le yabo ngifuna aqale ngayo la masiqala ngisho nizwa ngithi yabo mfethu kwenzakalani ukhala ngani bafu mfethu istate sidlala ngami la mfethu yabo South Africa idlala ngami la ngithe bengisebenza ngadilizwa umsebenzini ngabuyela emsebenzini mangibuyela bese becheck ama fingerprint. Yes. Abe check ama fingerprint kuzovela ukuthi mina ngo-2006 ngabamba umuntu inkunzi kaK sibabili samgwaza sambulala ngahamba icala laze longilahla ngo-2010 ngahamba ngaya ngagwetshwa 23 years nakubhaliwe la 3 years imprisonment. Ngikuthola kuphi? Ngithola emsebenzini ngoba sesiginqiswa ijuba sekubizwa abanye abelungu bazosiginqisa ijuba masifika siqashwa kabusha nangu 3 years imprisonment. Yini nobuyishayini inkintelo? Inkintelo ngimthela ngapha nomkhulu. Abula sikaze emlazi phela vele abanye amaphoyisa mfethu angazi indaba yenkantolo. Bakusola ngaphi ngenkintelo uthi? Nathiwa ngikwazi umuntu 3 years imprisonment yabo. 3 years imprisonment. Same papers futhi abuye ngala at case withdrawn. Same case number. Ayi. Ngitshela istate singenza la. Mina ngibhizi la ngestate ngiyasebenza kuthiwa mina ngizondliwa uhulumeni. Hawu mfethu. Yabo Bakusuka ngaphi? Wawuyishayina inkintelo ngaphambili? Ngihlangana naphi kiteni futhi ngiyasipanela mina. Yabo. Engixaka lento le imina iJubas imina because even ngisho emlazi kwa-G934 isedadleni komalume. Ibhala ukuthi mina ngithe mangiyiwe esivile ngishona phansi. Ngathi alternative house engaphuma ngiphumele kuyona. Abhala komalume. Enisedadleni vele lapho. Manje nathi yayibothi imina lezi Jubas imina zimina ngoba mangiyithola lapha emsebenzini lento ngigijime ngize bangitshela umsebenzi gijima uze la commercial la. Kunamaphoyisa la. Fika iphoyisa ngilitshela into kanje ngiyazi. Ngivele ngihleke iphoyisa uthi wena libizwa accuse ukuthi nangu accuse wakho nabulala umuntu nini nimbambe inkunzi. Wakhipha inkebani? Ebrad angazi into futhi udlala ngami vele hleke iphoyisa uthi Hadebe usudlala ngami. Hayi libiza amani. Njengoba usichithela isikhathi wena. Ngithi mfethu mina engizokutshela kona. Yabo lo 2010 anisho ngawo. Bengispana ashi cold storage. Yabo. Ngiphume khona ngihamba ngoba isitsha season makuphela ama-orange ngihamba ngokusayina i-UIF. Yabo ngo-2011 ngaphinde ngaspana ngijabona ukuthi kuthiwa la kanjalo kuthiwa ngiyashizila ngalo ngaqobona nezinye insizwa ngale mina ngazibhanela mina ngale mnyango
yayibona leyo nto esipanele ngeminyango lesikhathi ngaphinde ngaze ngacollecta ngisho ama-tax returns yabona ukuthi ukufakaza engingabuveza bungakanani against lento khona la ngithi bengisebenza khona khona la ngithi ngihambe ngobhalisa u-UIF khona yabo khona la ngithi ngithole nje ama-tax returns alowo nyaka ngihamba P5 ngafaka lento ngathola ama-tax returns ubufakazi buningi bokuthi mina ngaze ngibe sejele khona-ke emzini omkhulu bathini banazo iy'ngxoxo ziyavela into zakho kuphi ekwezivile nayi kuphela indaba le-South Africa ngendlela ingcondo ngakhona kungcoliwe South Africa yabo indaba lento le inama-initials zami iphelile ewesivile ngawukwazi ukuya khona uma ngifika laphana khona umama la usebenza lapha e-GG mase ngifika e-GG phela ngithi ngigoqwe e-GG ngoba ngike ngahamba nonkosikazi kamfowethu agijima la kuni-iphoyisa athi angihambe nge-CR ngafika e-CR ngayibuzisa la maphepha bangikhiphela wona amaphepha futhi bathi hhayi angithi ufike laphana uzishaya umuntu ongazi lutho futhi hhayi ngizocela ungishekhe iy'thupha zami hhayi nazi funa uclearance ngiyibuze ngiclearishe ini ngenza i-clearance yani manje mina uma ngenza i-clearance eyani i-clearance because mina ngaze ngiboshwe mina angiyazi lento ayi makunjalo-ke bhuti asazi kodwa phela ngoba wagodwa e-GG awuphinde khona e-GG fika e-GG lapha nangilo masista lo mlungu okuyena osebenza lapha lakhishwa khona lakwenziwa khona ama-clearance labantu shayisa upiyane lapha abafike lapha bafaka iy'thupha bese lo mlungu yena okhiphela amaphepha lawa asho ukuthi unawoakhiphe hayi umfice lo Fairview wakhona lo hey angazi ngihambeka ngaphi ethi zama ukungisiza ngibona nje abolona-ke ngathi uyazama ukungisiza uyabona ukuthi hayi ngathi khona manje into avela angicabe ngayo yabo la sengichitha khona-ke manje ukuze ubone nje yabo uniform umuntu umethi indaba ye-uniform akayisebenzi akaxawule umkhwanazi because lo muntu ngihambe naye ngihamba naye ngithi uyangisiza all of a sudden usezongitshela indaba zokuthi ifayile yami ngoba sengithi mina ngifuna inkantolo yangigweba ngoba phela ayibhaliwe inkantolo la ngifuna inkantolo yangigweba sihambise kuyona ingitshetshe yona nje yangishonisa phansi kwakwenze njani ngangikiphi ngoba ngizongitshela nje ngishonisa phansi nje mina ngisebenzela ngala ngishaya u-606 mhlawumbe kodwa ngalathunga emgodini ngithole ngishonisa emgodini yabo lo wangigweba ngitshetshe wangibona ngigweba ngangigqokeni u-accused manje uthi accused uyavela phana angithi phela lento le ikanje yabona lo mlungu lo ngisho uma ngabe eshaya isystem yena uyakwazi ukubona ngisho i-court ukuthi ayikephi kodwa uma iprinta akaprinteli konke lokho uthi yiphi inkantolo ngizwa uthi yiphi inkantolo angithi phela uyena uyaziyo manje akantsheli uma ngithi ngiyafika la uzongitshela into zona ifayile yami yamuka ne-container sikhathi sesimuka izinto awuyangihleka-ke wena yabona icontainer ayilapha e-GG lapha phezulu lapha uthi yamuka icontainer ngoba manzi ngakhombisa iy'thombe mutshana ngithi kade sihamba kahle kangana lo mama omlungu kusethini manje lo mama omlungu yabona manje yabona-ke manje lento ngiyisholo ngabamthetha yabona-ke abantu abayuniform manje yabona usungenza silima-ke athi no angifuna kubona iy'thombe ungangitshela icontainer yamuka mina lento le i-system ikhona kwi-system ukuthi yiphi inkantolo yangigweba umr sibanibani wangigweba because nephoyisa elithi mina lalo mseshi lalo banibani even ngisho u-arresting officer ngifuna ukumazi yabo phela funeka ivele vele yonke lento ikwena yonke nasewesivile admission ukuthi ungangena wesivile iyaginga wesivile uma ufike kwesivile uvele ukuthi ngangu-prison number bani wesivile kona-ke ama-26 angihlezi namaphi nama-28 abangangihlezi nabo konke la kufuna kuvela akukho kuvika kufaka mina lapho bengiyishizelela emsebenzini lapho ngisebenza ngisho emsebenzini ngiyabatshela ukuthi bukani la mina ngifike la ngo-2011 yabo kodwa la lento ephintwe labo sisi laba abancane ngayiphika emsebenzini phela lento ephintwe labo sisi laba bayakuhleka emsebenzini hayi hade bethisa umoya hamba uyiclear ngizoyenza kanjani clearance into engingayenzanga yabo ngisuswe lana-ke nomlungu lo ngibona umunye usisi osebenza lapha uzakhona wakahadebe usebenza ngithi use-HR so ngimazi ukuthi wakusiza ekhaya kushona umfowethu yabo silekelelana la amaphoyisa makushona umfowenu oyiphoyisa kuyajujwa abantu abazongisiza wasisiza kakhulu usizo kakhulu ngithi awudade uthi waba usizo kakhulu kumina awuthi ngiphindele kuyena avele afika ahleka athi hawu le nto wangangixoxela nje bafa ayikalungi ngithi uzoyiclear kanjani into engekho ngiboneke ukuthi bengithe iphoyisa ekuqaleni kodwa kusayiphoyisa phela nento angithathe sikhuluma namanye amaphoyisa omunye ibhuti oyiphoyisa ahamba ushaya i-print out entsha abuye nawo ngempela athi hayi nayi ibhala u-case withdrawn abuye nayo ibhala u-case withdrawn ngithi mina case withdrawn ngiyakuzwa na case withdrawn kodwa ngala kodwa ibuke ngala isizithini ngala ithi coshile iminyaka ithi ngicoshile 3 years la athi lento yakhe iyadida ngoba i-case number yona ngithi mina angazi kwa-case number ukuthi into enjani leyo awukazi ucana impilo yakho before ngangaboshelwa indeno le kushaya ithekeni
Ushela nje. Ayingijwayela kabi. Yabuya yolusulu. Yabo ngaphinde ngaleza ikhathi ingakabi GBV 2006. Oh, 2006. Yabuya futhi yona futhi yangishaya. Ngami ngoyibopha futhi. Into evela kimi. So mina nginayo PDP mina. Yabo. So sasikeqala nje nalo futhi sidlala ngomthetho. Indawo kancane umthetho. Boshwane kwakudlala ngomthetho. Wafuna siboshwe thina ngaleso sikhathi. Yabo lo. Sangaboshwa sanenhlala. So manje masifika la mase ngithathe ke mfethu yabo. Athi uyangisiza ngaphela nje ngihade ebudadewethu. Angise ku umphathi waseGG. Bathi ba isibongo sakho uyangikhohle. Yabo. Angibotha yabona manje. Mase ngihlezi lo noza kwamkhwenazi uthi ngiyasizakala. Hayi avela dideke naye uthi awuyenzanga lento. Ayinayo. Zume emthumeni. Athi hayi ngeke. Angisho sekumunye usisezansi la. Ungene eGG khona usisezansi sekhoneni lapha ezansi. Alo mase avela ngitshela indaba ukuthi hayi enza clearance wena uyiclearishe lento bese ubhalela umvikelo umphakathi. Ngithi umphakathi ngiphuma kuyena commissioner angisizanga lutho. Kahle kahle kusho mina kahle kahle emsebenzini ngifike ngithatha leave ngize la. Ngoba ngithi ngisafuna ukweke ngithatha isikhathi yabo. Ngizele ngizoyilungisa lento. Kodwa nonke aningisizi. Yabo? Buye kula maphoyisa lawa ngale containini. Ngigcina ke nje kuwona. Athi hayi yazi uthini. Vele wenze kanje wena baba. Baqinisele uma sister uthi enze clearance wenze clean lento icleaneke bese uqala phansi uye kumvikela umphakathi ngithi mina noma angikwazi uzoqesha into ngayazi mangithi ngiyayenza lokhu ngithi clearance yini clearance yini ngithupa sani lezo because mina mangeke ku-PDP lapha kuyavela ukuthi ngaye ngabopha umuntu yabo umuntu oyedwa futhi kwangibopha naye lo muntu umuntu oyedwa futhi yabo so le nto ikhipha i-PDP yami nje emnandi GPH. So manje mina yonke leminyaka ngibhizi ngiya-apply enkampanini lapha ngoba phela lapha la bengishizela khona iminyaka eminingi bengi-casual yabo lona. Kukhona aba-permanent ngi-casual. Futhi ngisebenzela i-agent ngifike ngoba-express sebenzela u-Vericon iminyaka eminingi since 2011 yabo. And musu ubheka since 2011 futhi mina bengivele ngiyisiboshwa leso sikhathi. And la bekhona la khona ukuthi ke khona la khona ukuthi usebenze ubotha yazi uthini. Awuthini ngithathe noma ilona inyana yabo. Ufuna ukuthi nokuthi hayi ubotha hayi into zakhe asilunga hayi ngami ngoyilungisa hayi silungile shaba awunayo ipost awuthi ngi-apply ngikhumbula nje ngi-applyela Bloemfontein ko-Transnet nginika omunye umthetho kusudlala umakhelwane wami ipost efika nayo jabo le post le buka abantu baningi kanjani ngine-experience mina ku-forklift ngineminyaka ngishayela i-forklift ayi ngithi hayi ngiyamuva ngoba ngike ngihamba ngike ngahlala nako-North West so ukumuva nginto engenandaba ngabe uthi hayi ngiyamuva la ngoba khathele le nto ngilosisebenza singaqashwa la singa-permanent ngiyayiyeka lento applyela bang yabo phinde la ensukwini nje iminyakeni nje sijobe bese ngibuyelele after 2021 sengibuyele e-SACD uphuma ipost enye futhi amaningi ke lapha asehulamini eMaritzburg kahle ngathi inkampani manje sezenza kanje ufike apply yabo bese ziwa shortlist ama candidates zikufona zikuphendule futhi before babize interview baqale bayo check ama fingerprint yakho kule system before babize interview because baza interview so i-process ukuthi interview they might pay because mangabe ngiya ku-interview mangiqeda bengangiqashanga ngiyakwazi ukuthi hayi bophela mina ngalale BNP ngagibele ngamali engangiya ku-interview ngibizwe yini bayakwazi ukukunika ukurefunda ngaleyo mali so manje into engcono ukuthi ba-check iy'thupha zakho before baku-interview so manje mina ngilong apply for call angibizwa ngiya-apply angibizwa kodwa ngiyakuthola ukuthi hayi babambile bayasho ukuthi hayi sa-shortlist kodwa njengamanje usu-on yabo futhi uyabona ukuthi umsebenzi angiyitholi nje mina ile nto ndiyabaphoyisa lawo nale manje yangishonisa phansi ngingazi mina yabo futhi uyabuthi bangakanani eSouth Africa abantu abaxhaphazekayo bengazi because if mina emsebenzini angizange bayi-check-e le shandisi mangibuye bathi shayana ama-fingerprint wena wazi kumnandi mina ngisikalele kumnandi mina angazi ukuthi ngaqobola ngazi ngabe ngumnandi yabo mhlawumbe iyobambeka mhlawumbe usuthule sefuna kungcwatshwe nabantu abasele bangakwazi ukuyiphendula abasele bangakwazi ukuyiphendula sengisho ukuthi ke izwe ke liphinde lingaphinde lazi ukuthi eSouth Africa khona into nje eyenziwa abantu abagqoka i-uniform labantu esithi babavikeli bethu kodwa benza kanje ngathi yabo South Africa yazi bafethu ukuthi nephela umuntu uyangathanda uhambe ekhuluma kakhulu South Africa ngempela ikhona lento ekhona
ikhona lento abantu abadlala ngesystem nangempilo zabantu yabo uba funda uba ngisho nokuthi bawu2 khona umunye ongasazongena but ke kukhona icase ekhona labafethu ngiyadlula nje phezulu kuyona labafethu bashaya ngeminyaka babhantinda bese nayo wezulu babhantinda nempela kuthi abakhipha inkemani babulala umuntu kuyahamba omunye masephumile ngaphandle ngeparole nanga lo muntu othi wambulala ukhona uyaphila hawe unyazi uNkulunkulu lifunge lithi ukhona umuntu othi wambulala uyaphila bashaya ngala sentence babhantinte lo wafika uthatha iparole lo manje umuntu ukhona uyaphila ngaphandle sebephumileke bakhona bangaphandle ngisazi uma lo muntu osangaphakathini but nje khona icase enjalo izovela futhi ngoba sasetshenzwa but ngizama ukukhombisa South Africa ukuthi awuqoqa into zakho uyibheke ngempela yabo awuyibheke because buka nesimo sikamfethu ukuthi sithini ubhalitile ngapha angaza bhandintena ngithi yabo but kwi system njengamanje system yamshaya ubani update system ayi-update yona umuntu ofeeda information angithi ku system bese iya capture system angithi yabo ukuthi asazi khona into ekhona into enkinga lo umuntu othiwa umsebenzi wakhe ukuvikela thina yena unakala ngathi khona into ekhona no pro wami into engizoyenza mfethu nababili sizohamba siyo sabla no Brigadier nambisekena okuyena ophethe forensic angithabela kwi province okay akagijima nale nombolweni lokuthi athola ukuthi zithini la kwenzakalani kahle kahle yabo before kube khona iminyaka engakwazi ukuthi yenzeke ngoba ngisho iphoyisa leli uyilona umseshi wecala bathi lapha hayi siyamazi besebenza la ekhanga leyo minyaka ubani waziwa lo muntu kuyena umseshi no angithi njengoba ngisho ukuthi inabantu abaningi lento niyamazi umseshi basebenza la ekhanga leyo minyaka othi ukapteni naye wayesebenza la ekhanga leyo minyaka leyo inomseshi nesidubu lesifana sibulala phela ngithi yabo funeka kuvele funeka vele umuntu nomndeni wakho kuba ngithi yabo ukuthi bapeke mina bapeke mina bazorivenja mina cha angithi phela nabayibona ansiyabamba phela inombolo manje ukuthi nabo kufanele babone bakhanseleka ngithi yabo ukuthi kungenzeka uma ngabe ukuthi umuntu ngempela wankemane ilunga labo sefanele bazi ukuthi umuntu wamkemanisi ungaphandle akaza angithi yabo abhantini akaza bhantini ubiza umuntu nje na bafuna bakhaniseleke babambe nabo ukuthi no hayi la yabona indawo yesigameka ke bathi yakhe angithi yabo ake siyeke noma ngisho ukuthi sebeka Brigadier agijime naye uzositholela nje futhi naye ukuthi kwenzakaleni esedini labo lamaphoyisa sibuye futhi siyongena kwa justice because bese siyayifuna inkantolo siyayifuna inkantolo hayibo le yakhipha lamaqanga lotho wathatha awu3 yabo sithola kujaji bani kwakubani umshushisi ubani utolika yonke lento yakho sibuye sihambe siye ema-Western hayi ma-Western shozama ma-Western cha kufuneka siyodonsa phela i-print out ukuthi lo muntu ngempela wafika la wangena kiphi section nansi i-prison number yakhe azibisidonsa ngalamaphepha iparole wayithola nganini ngithabo kwakobani iparole board nesitting eyikhona CMC babe profile ifile yakhe yabo ubani wamsayinela ukephi wasayiniswa wobani kakhoma babe monitor phela kulento sengaphandle ngeparole yonke lonto leyo ngithabo sizoyidonsa sibeke la ayizobe sibuveza ukufaka izoveza phela ngithabo ukuze sibone ukuthi hayi ikephi imbodo imehlwane uqinisile vele lapha nayosivila uvela uphume awehle phela itaxini manje ugibela ibhasi nestimela ngithi yabo sibuya khona lapha sicophozile nje khona siyayazi phela siyokuphuma ngithi yabo sikhonde siyasabela kubona ngithi yabo into ezabo sisakhona sizoyidonsa nje kahle ngithi yabo vela futhi hey sencenga nje ngolayini mfethu ngithi yabo hayi funa kanti bakithi asiqale lapha ngcolosi yabo ngoba manje lento lakhona muyibuka into yakho uloku yabo nje manje angisasipani manje yabo ngidilizwe esipanini kodwa akhona ama-autotaxi kanje vele ngihleke ngithi mfethu yazi inkinga yami mina khona nje kwangibiza ukuthi samseya class day yabo umfowethu ngasekhaya ethi samseya class day lapha ePro inkinga yakhe manje uyazi ukuthi before angithathe ifuna ngiqale ngama-fingerprint ngiyamthetha ngcolile uthi wena yonke leminyaka ubuhlaleleni ngithi yabo uSpana ndishidile ngawinako wena mfethu yabo angithi uyaSpana ngithi lokuthi hayi ngizoya uthathe leave uthi uyilungisa ufike lokubamba ihamba khona uyusamba uthuka intamba wathi uthi amaphoyisa ajwayelana kakhulu awangisizi ngalutho labantu imali yami ngigibela ngiyakubona hayi abona uthole lizothi lizokusiza lona mase liyabuza ukuthi manje monza le clearance uyazi i-clearance ufike uyenza
kodwa mangase mina ngempela manje George vele ngihlangana nesidakwa nje emgaqweni sengijwayela kabi ngisilimaza mase ngifika sengiboshwa khamba kuvela ukuthi hayi phela vele wena eminyakeni ethile wasuyaclearishwa wakwacosha wena wasuyakwenza clearance so manje mangabe angiyena vele umuntu olimaza abantu kodwa kufuna uyibhekele ukuthi uzokwenzeka vele ingubo lengene yabo sekuthiwa lo muntu lo vele lo muntu lo wakwayewesivini ngeminyaka emthile ngokubulala umuntu nami nomdlazana uyagidela ngidlala kanjani umuntu ngabe ngiyasiphala kwezinye indawo ngabe sengijona umsebenzi osinga angithi phela usufile manje akuthina sayibamba into yakhe angithi sisebenza ngolayini hayi sisebenza ngolayini sekulethi akukho lethi ihambile akukho lethi ngiyakutshela mhlawumbe ukuthi mina khona la engibheka khona mhlawumbe nokuthi umdlazana uyagidela because phela njengoba ngithi sizoyivundula into sibe ngaphezulu itholakala impilo yakhe simoshekile yabo but ikho ngithi angifuni kwama lesigijime sithi yabo but egcineni kahle kufanele isithathe siligeze igama lakho kahle kakhulu yabo ikho ngithi umdlezana uyagidela hayi manje mhlambe kweqhawe ngithe ukugeza yazi ukuthi ixoxele mina mfethu bengisebenzisa ulegal wise hayi khohle wahlule kwathi lento yenzeka before ngimjoyini hayi la asidlali la serious la ngamshiya ulegal wise ajoyina ulegal and tax wathi azuvela bathi nike bambe ukuthi ukhokhela mahala nabo abanye abakhokhela mahala athi uzoku-advisa because lento le yenzeke before ube member yami so ngizolonge i-advisa ngendlela ukuthi yenza so ngithi mina so and so wani impilo yakhe mina impilo yami ulegal wazi wangitshela kanje na wathi this thing is expensive yabo hayi iyabiza lento le against state la wena you're going to sue the state ngento abayenzile kuwena so expensive lento asazi noma soyiwina noma soyiluza ngithi mina mangabe niyiwina vele kufanele sigeze igama lami ngithi wathi ya usungikhokhela ku stage ke so don't pay and mina still I'm a member ngiyakhokha every month why wangilekelile asidlali la serious hayi ngabotha ngalo ngesikhathi khohlwa mfethu khohlwa ucabhayana serious la sidlali la ngithi yabo cha ngempela lo bhekati yafuna simthole sizoyisebenza le asimthole uyaba manje ukuthi bangithi liyagidela idlozi hayi hayi aligide ngempela hayi lizogida khuleka hayi le sizoyimba sizoyivuna njengobhatata bayazi abatshela ubhatata namadumba ngithi angithi imbiwa kanje ibe ngaphezulu hayi sizoxoxa khuleka nje program ngithi yabo no sizoyisebenza mfethu ngizoyithinta ungcelosi ukuthi yabo sibone siyakhe appointment babe ngiyakhe namhlanje but ke washayeka ba befuna sibone no commissioner sase siphazamiseka kanti nakunani senikhona ngapha but nje mfethu sizoyisebenza ungasabi hayi awubone le ndoda le hayi ungasabi ithini hayi sikhulume la South Africa ihloko sala show sithi imbedu mehlwane ipart 1 le yes imbedu mehlwane part 2 yabo yabo imbedu mehlwane no problem no ngiyabonga mfethu ngiyabonga uthetho esincokole nje ngathi abo but ke ku serious impilo yakho le sizozama mfethu ukulekelela mfethu akathuleni ukwazi impilo yakho ibele simena ngithi yabo nokuthola iqiniso ukuthi kwenzakalani no South Africa siyabonga nisale kahle emakhaya thank you